Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe laphana ukuthi uma ngabe usamosha leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana ucindezele-ke ibhathini subscribe nje, akubizi imali kumahhala nje ukhisha nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke kwenza wazi ukuthi uthole zonke-ke iy'ndaba esikulethele zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke udaba ekulethele lona namhlanje lithi engathi iyashuba ngempela-ke eyokuvota-ke laphana-ke ngiphethe lana-ke o-M_K-ke bethumela-ke umyalezo kubalandeli-ke we-M_K ukuthi benze njani-ke uma-ke sebevota. Kodwa ngifuna ukuthi mina-ke wezwa ngami phela nje into engenza nje ngizodedela ividiyo yalo mlisa lona uzuzwele wona. Uma usuzwile le vidiyo lena-ke ngicela ukuthi ungene ema-comment section-ke ubhale laphana kushiye umbono wakho ukuthi ngicabangani ngalo lolu daba-ke lolu-ke bazocindezela ibhathini nje usubscribe nje akubizi imali kumahhala nje awukhishwa nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke. Nawo-ke le vidiyo-ke awuyithokozele. MK Amahle, nakho okuphuthumayo ngane zakwethu, ngiyacela ukuthi ngidlulise le video kuwo wonke ama-MK Amahle nama-party agent. Kwalo mshini lo oskena ama-ID mangabe uzovota ne kuma special vote kanga lokuvota, lo mshini lo skenayo ama-ID. Uma ngabe usuqedile, seniqedile nje ukuthi niyavotisa, niyakwazi ukucela ilokhunjana ukuthi ukhiphe ukuthi uskene ama-ID amangaka, uyenzeka. Siyacela ukuthi mangabe namhlanje atsheleni ma-party agent lo mshini loyo awucela ukuthi laba uphethe ba-IEC bakhiphe ukuthi namhlanje kuvota abantu abangaki, nibhale phansi. Kuphinde futhi nakusasa nibhale phansi. NangoLwesithathu futhi bese kuqediwe kumele umshini loyo usho ukuthi kuvote abantu abangaki, nibhale phansi. Wenzelani lapho? Wenzela ukuthi lama-ID lawa ade bewathatha uma ukuthi sebevotisa abantu, kumele phela iscan iy'namba ze-scan lesi sama-ID sihambisane ne-scan samavoti. Bafowethu-ke gijimani ngane zakwethu, konakele kakhulu. Yabona-ke lena-ke le ngeke badabule kule. Yilo mshini nje lo oskena ama-ID kuphela lo okwazi ukwenza loyo nto leyo. Uma seniqedile nje niyakuloyo sicela usikhiphele lokhunjana ukuthi ama-ID askenile, izosho iyasho. Iyona ndlela leyo yokubamba ubuqhophololo babo. Please le video le ngicela ni-forward la nge-forward khona ama-party agent awaqale today ayifune lonto leyo abhale phansi. Uma ukuthi today kuvote 100 ukhipha 100, kumele izibalo zihlazi izibalo zilokhunje zihambisane inamba. Please ma-complete amahle akusheshe bafowethu, konakele manje.